Nisu svi stavili kičme, nisu svi polili glave i nisu se svi prodali. Zato nam više nego ikad treba solidarnost, jedinstvo, empatija. Pa zar nas tome naše dece ne uče već godinu dana? Da vas podsjetim, učenje je neprekidan doživotni proces. Pa hajde sa radošću da učimo od naše dece, od naših srednjoškolaca i studenta kako se bori za svoje ciljeve, kako se brane svoji drugovi, drugarice, koleginici i kolege. Jer snaga naše dece je velika, jaki su uvijek velika! Bolje da je u zemlji apsurda dovedemo u ispravno stanje. Ne može više ovako. Ovdje policija umjesto da štiti svoj narod, tiče ga. Još gore, tiče svoju mladost, našu decu. Ovdje su kriminalci na slobodi, a pritvaraju se i osuđuju nevini ljudi. Ovdje oni koji nikada u životu nisu učili, knjigu pročitali, nose transparente, mi hoćemo da učimo. Ovdje ljudi u biološki posljednjoj fazi života, indoktrinirani medijima, potkupljeni i poniženi, ucenjeni, izlaze na izbore i glasaju protiv budućnosti, mladosti ove zemlje. Ovdje najveći neradnici uzvikuju hoćemo da radimo. Oni koji su pokrali doktorate, završili svege mege, hoće da nam unište univerzitete. Ovdje oni koji su godinu dana blokirali centar Beograda, protestuju protiv blokada. Nastavite niz, molim vas, predugačete. I da vas pitam, ko je ovdje lud? Mi nismo. I zato ludaci u ludnicu, kriminalci i lopovi u zatvoru, politički pritvorenici na slobodu, a normalan svet da zasuče rukave i izgradi već jedno normalno društvo. Moramo da znamo da imamo posla sa kukaricama koje se kriju iza Čacijanda, iza poluge cije i čisto stiskaju novac koji su od nas pokrali, koji u paničnom strahu hapse, tuku decu i narod koji mirno protestuje. E pa da im lepo naplatimo račune, što je narodno i ukradeno od naroda da se vrati narodu. Ako laži i krade, zna se gde mu je mesto. Ako stanemo, uništit će nam obrazovanje, kulturu, prekopat će nam zemlju, zatrovati vazduh i vodu. Zato nema odustajanja, napred